Рас болбоду, сени издеп жүрдүм эле. Салам. Кандай, жакшыбы? Ага келишимге кол коюп койчу. Эме. Могу кагаздар. Бул эмне келишим экен? Мына жерге паспорттун данныйлары керек. Паспорттун жарыңдабы? Үйдө да. Жүран биги бар. Эме тиги бияк тайгалак. Жок, бияк Жакыныраак барбайбы? Жок, бияк жакшы да тиги. Мына эле тегирип барат. Şu үйдүн бижиле жеринде жатат азыр. Тезирээк алып чыгып. Азыр таап чыгып берем азыр. Азыр үйдө бижиле азыр алып чыга аласыз. Азыр. Коштошко. Ey, sen emne iğningdi kuşurasın? Sen ne? Yılamışsın mı ha? Niye? Ey, içine karam. Sakal. Buna damiler bekliyor dedim. Damiler bekliyor. Buna. İçine karam. Buna hazır buna. Buna ki damiler. Hoppa. Fiksa'nın kırışaları geldi. Sağ ol kız. Gönübe gittin mi? Жумуш, иш көп. Senin menen Mırzakiye jolugam deyt. Кайсы жерден? Özüň bilesin de. Артымдан айдай бердим.
Girdiler. Hamkarlik Mirzaka. Assalomu alaykum Mirzaka. Ha, alayhissalom. Qas. Men chaqirtmay kelib berdim qo'y. İş ko'p. Ha? İş ko'p. O'tir. Uqdim men seni. Qanday ish qilayotganingni. Sening uchun men indilerimde xafa qilasan. Alarni mehnat bilan topgan aqchasini tartib oldim. Men ziroat chaqirganim yo'q, xas. Bir adam meni tinchimdan oldi. O'shaning o'zini tasalash kerak. Men андай ishlarga bormasimni bilasan-da Mirzaka. Baras. Barbas hayran çok. Meni adam o'ltirganga ma'qullar turgan bu dunyoda hech narsa yo'q. Söz bitti Mirzaka. Az. Dursun acaba, söz ver. Otur. Kızlar. Hayır. Kızım bizde. Marçala. Anana sen görün dese, aytkan bak karasına. Xas. Biz ma'qul bo'lsin. O ma'qul bo'lsalar barqiladi. Afik seslarga bardığını tushuntirib beradi. Shu. Marcella. Geyve. Kızını boşatavыз. Qantib. Aytqanlarini atqaribdi. Men билем кызды кайда кармашат. Шаардан кармагандан коркушаты бар. Билесиңби? Шаардын чекесинде Мырзакенин дачасы бар. Кирип барып туруп эле чачкекти алып кетиш керек кызыңды ошол жерден. Кама туура айтат. Кызың ошол жерде болсо, бошотуп алабыз. Калганын көрө жатабыз. Данчик, сен бул машинаны алып алып, тиги жерге бара бергин. Калган ишти биз өзүбүз бүтүрөбүз. Кеттик.
Тетиги турбайбы? Так. Ак сарайда болуп. Эми кызыкча жерде болсо экен. Кызык болсо, Ey saksavullar! Kapı sarıp geldiler mi? Ne bozuk ya? Kanday. Selamun aleyküm. İyi. Kaydan yürüyorsun öyle. Tabii özünün işlerimiz menen. Aksakallar sizlerge kete bergilер. Şu bir vale olgun go deyim. Айтпайсыңар. Айткан да эмне? Силер а дегенде айткыла да. Көрө жатабыз да. О биздин Маршала досубуздун кызын бирөөлөр уурдап кетиптир. Ушу силердин айылыңарда дейт. Ошону эртеден бери издеп жүрөбүз. Тетик жерде. Ак үй турбайбы? Ак сарайда болуп. Ошол жерде экен. Hazır biz kaka көз барабыз да. Билип келебиз кызыгар ушул жерде. А жерде фикс болуп калса силерди таанып калышы мүмкүн. Дароо шекшит дагы кетип калат. Все ясно. Ал жерге мен өзүм барам. Ne de parası? Ой таба. Ой бир шунтосын табабыз да. Уй издеп келдим деп эле барам. İşenişti olbayt. Ишеничте эле болот. Эмне үчүн ишеничте болбойт? Мен деген согушта. Разведкада служит эткем. Tüy tank aydaşımın da çümesi böyle koylu nöy. Танковый дивизияда разведкада иштегем. Emese mınday. Ayakka men baram. Uyuz demiş bolup men baram. Bu ne lan? Abdülle. Tez. Emne gerek? Hey. Emne gerek edesin? Hadi endi uçuraşpaysın mı? Anan sorabaysın mı emne gerek dep, ya? Salamatçılık. Ne salamatçılık? Uyuz dep жүрөм. Emne gerek? Koyabız. Hey. Ha mına oğlum ne? Ya mına oğlum. Emne ki? Uydun izi mi? Özüm görüm. Ne çok fakan koyuyorlar. Ay. Senin de. Emmi get degeni turasın ya. Ay. Kırgızdın oğlusun sen. Ya. Tarbiye gördün mü lan? Vatandır ağzı kırayım sen. Nanos demesin mi? Dur. Nanos de. Başıma kadar düştün çal. Var ters. Marat'ın kızsın mı? Ben atanın dostu olam. Neni gördüm diye hiç kim aytma makul bu. Biz hazır gelemiz.
Dün çalar kelsin. Үйге келіп кеттің ya. Баяны шынтайсың ба? Омен, рахмат. Ештек емес. Sky Industrial Group – первый в Кыргызстане завод по производству лифтового оборудования. 20 тысяч квадратных метров производственной площади, свыше 500 единиц оборудования в год. За 12-летний период накоплен большой опыт в разработке и внедрении сложнейших технических решений по монтажу и обслуживанию лифтов на различных объектах инфраструктуры. Мы обеспечим комфортным, надежным и доступным оборудованием всю Центральную Азию и страны ближнего зарубежья. Sky Industrial Group. Время подниматься. Бар бақан ия? Бар. Аман есен. Телевизор көріп отырыпты. Кеттік анда. Қоя тұрғыла. Беркелділ. Азыр қызды бошатқанмында да, сілер жайыңарға қойбайды. Сен шарда милиция танышың бар емес пе? Ошондон барып сурайлык. Канткенде булардын иши оңолот. Рас эле. Ошого баралы. Жүргүлө. Кеттік анда. Sen otur. Biz arabanı жеткізелі. Анан эми өзүңө кайрылып келдик. Жардам бер. Ошентиңиз. Жігіт, келші отырма. Емнен ары қашып қалғансың. Кел отырма мындай. Мына Моғол ақсақалдардың тілін алып келгенің абдан жақсы болып тұрған. Болбосо жанағылардың артынан сен де кетмексің. Сен де барсың ішінде, білесің бе? Мына ушулар бізге құйрығын қарматпай жүрген. Көптен бері. Мына азыр бүгін сілер алып келген моғол маалыматтарды қолданабыз, анан кейін биздин өзүбүздүн ишибиз бар, аны бүтүрөбүз. Андан кадырыңар жан болсун. Хайыр рахмат. Ишенесиңер ме? Ишенебиз. Ha, болду, келе кал. Менде ешкім жоқ екен. Маршала, барып кетіп тұр. Опа, готово. Молодец. Поехали. Мырзаке, айтқанның барын жасадық. Ұқтым. Көрдім жаңалықтарды. Қызығарды алып кете берген. Жона. Тигілер қызына кетішті. Азырша барады. Бардығымен айтқандай қыласыңдар.
Bardığın ten kız bizimle. Geldik. Maşallah men barayım bu. Yok. Ben özüm barayım. Avaylayım. Gel. Kızını da al gel. Da. Gel. Ha, dostuna çakırmadı. Has. Gel de. Пойдем. Там живут. Жир. Kama kaç! Давай, быстрее, бери. Тащи его. Закрывай быстро. Все, пойдем, быстро. Ай. Сезип атам. Bir bala aldı okşaydı. Жүргілес. Бара. Tez. Beşlerinde kurma. Şevenke ver de. Hey dost. Uy tavıldı. Mağazada bir özel takında. Görsettik üzerinden. Nesim görsettik. Tam spiç. Gel. Gittik. Kruğum! Agomma! Bas. Sandın ağzı orayındasın. Bas. Hey yazık! Hey. Kalkıyordaydı. Dumbaydı bana ödet. Bas des başa. Haskayla. Martelaç. Diyakta bu. Hayka. Maşallah kızraydı. Dağıldık, boşalttık. Гражданин Турат Мурзаев. Ова.
Siz prokurorun sanksiyası boyunca qamoqqa alınasınız. Так. Qaysi күнөм үчүн? Налог төлөгөнүңүз үчүн. Ошол эле. Киргизгиле. Мен буларды тааныбайм. Киргизгиле. Еркек өзүң отурганда отура. Менин отурганымда эч ким көрбөйт. Сен да далилдей албайсың. Менин башымдан кабартма. Жана. Салам. Билесиңби? Бүгүн 6 сабак катар өтпөдүмбү? Жагымда табып курсагымды ачып кетти. Билесиңби? Сен өткөндө туура эле айтып турсуң. Айбек деген окуучумдун тартиби өзгөрүлүп, шоктонбой калбадыбы? Тимени өзүн жигит сезип калды. Ассаламу алейкум. Берекетиңди алайын. Кандайсыңар? Ой, түзүк. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңер. Мен да келе албай. Ата. Мен машина алайын деп атам. Ал. Болсун. Акчаң барбы? Ооба. Бир аз акчам бар. Үстүнө баягы мага энчилеген өгүздү союп сатып, ошонун акчасын кошуп сом алам деген машинеге жетет. Ушундай болоруну сезгем. Эмнени? Ал өгүзүң жок болгон. Кандайча? Ал өгүздү союп саттык. Тиги Шажыгайдын жалгыз уулу түрмөдө эмеспи? Ошого акча керек болуп калып, өгүздү союп саттык. Шажыгайдын баласына? Шажыгайдын баласына дегилечи. Түшүнүктүү. Шажыгайдын баласы силерге менден артык да, Түшүндүм. Кечирип койгула, мен байкабай келип алган турбаймбы? Кенже кое турчу. Кое турганда эмне? Кое турчу эле. Бала. Баспа. Отур. Менин тең туштарымдын баардын машинеси бар. Заңгыраган үйлөрү бар. Бир машина алайын десем. Сен эмне деп эле дөөрүп атасың я? Журт болуп туруп,
Ушундайда бири-бирибизге каралашпаганда качан каралашабыз? Аласың, эмдиги жылы. Тиги Жажыгай өгүздүн ордуна бир томпогун берген. Ошону сатсаң да эмки жылы алып аласың. Эмдиги жылы. Жылда эмдиги жылы. Бас жабагыңды. Бастым. Жоғал көзүмө көрүнбөй. Жоғалдым. Ай, Кенже! Мени тыңдалайын ай. Таш капкандай эле болуп кетпедиби? Болдучу. Балаңкы бүтүп сен калдыңбы? Таңдын оозу ұрайын. Болды. Мисіреген шермен. Атасындай болған ауышқанның ойына кіріп алып, қарабайсың мұны. Мен білем мұның мақсатын. Бұға мал керек, үй керек. Өлгөнүн өз шыр экен. Апам байкуштун көзүнүн карегинде күткөн буюмдарын каякта бир тентип келген катын тебелеп тепсеп күнүн көрүп атат. Эмне кылсак ыя? Эмдең бар? Жайда кой. Атаңа чай берип аткан ошодо. Жемне. Sen барып багасың ба? Бакса багам. Жөнү жок сүйлөбөчү. Бая күнү телтейтип анысын машинесине салып алыптыр. Чалкайып болбойт аңысы тимеле. Жаман. Дагы апам олтурган жерге олтуруп алыптыр. Бирде сенин апаң өлүп турбу я? Тірілерде күн көршкеп түшір атасың сен. Жемна, арқасынан қош елелік бия. Атаңдың бақтысы баркын шындай аяға түш болған. Қачан барсаң үй жылу, төшек өлең, құрсағы тоқ. Сенің да көзің түшіп қалды ғой. Қыдырманы қыдырып, сыдырып келген қатынға болышып қалдысың. Шаш боқыла, мен аның көзін тазалайым. Білгеніңді бұл. Жақсы қал, ертең жолығамыз. Саламатсың. Көп болды келгеніңе? Жоқ, жаңа эле келген. Жүр, кир үйгөндө. Айлап қандай? Жақсы, аман есен жатышат. Ошо. Жеңгемдер жоқ бұл? Ой.
Не деп атам? Жеңем мындайды ишчи эмес эле. Балды шашып кыстанбай. Шарак эмне келдиң эле? Жөн жайлабы? Жөн жайлы. А бул ким? Жеңемдин орун басарыбы? Болду эми. Калжаңда аянып көрүм эмне келгениңди айт. Балалыгың качан калды? Кичине токтолбойсуңбу? Токтоло эмне деп атам? Машина алсам токтолот элем. Кенчине акча жетпей атат. Анан? Ошо? Канча берейин? Болуп турат, сөз бүттү. Мен сизди алып кетем. Малыңызды да, үйүңүздү да сатыңыз. Айланайын кызым. Мен эмне? Буюң белем сага. Каалаган жагың алып кете бергендей. 5 баланы тарбиялап өстүрдүк. Эң кичинекейи сен болчусуң. Эч нерседен кем кылган жокпуз го, апаң экөөбүз. Апама тийишпе. Апама тийишпе. Сүйөгүңүздү айректе жаңа аял алып алган. Сен апамдын баркын билмек белең. Çirkin ömür, sanayt gündü teği barday, çurkay beret çalıkpastan, çiğip koygon çegi barday. Çirkin ömür жомогумай bir кайрылган коногумай кызыгыңа тойбойм деге бүтпөс сага соболмай çirkin ömür